Tari na. Tari na. Gulintang. Ato ko na may bakungan. Maligo. Sagda ko balod. Sagda ko balod. Narabay sa wahan. Hi. Hello. Ako si Tite. Na, nawala. Tay. Dagkong balod ya? Ya? Dago kayong balod? Na! On puneng. Ay. Ang lalaki naman ng balod na yan. Saman? Muna og ta? Daw, grata dito maligo. Ay maligo ta pero ganang safe. Oh, safe area. Hala. Oh. Wala grata. Una dito una. Gaangin-angin jalaman.
Nakalisod na. Oh my gosh! Aray. Bilin ra. Bilin naman do ha. Ha? Muangat ra si ate. Balik kami ron. Mupa ni akong pag naughan ni with hagdanan. Because the last time kuan mi nagsakayan. Hala! Ay. Gadjok. Gadjok. Hinay sa Trisha. Ay, pag ano Trisha? Sa likod. Oh my gosh! Ah! Aray. Tiglangan din ako. Oh. Matipaspas mo kay sa unahanin mo na upang karon ga kurog-kurog na akong tuhod. Yahan mo talikod ko eh. Listen mo na. I'll be right back with you when I go down there. Yes, finally. Nakatapak na tayo sa batong hagdan. But we still have to be careful because may problema na tayo sa balance. I'm not the same before. Char. Kahadlok. Oy, kakurog-kurog akong tuhod ay. Sa mani ay. Whoops. Whoops. Oh, di ko lingkod. Baba. Yay! Oh. Humot dyan yun. Humot. Na, humot. Humanay, uwikan kang gihilantan. Munay, isagol sa imong tubig. Ikaw ang first ni mong kaliko. Munay, isagol sa imong tubig. I don't know if there's any scientific explanation, but according sa mga kanununuan, yan ang ginagamit. Hana! Ligo na! Kusog kaya? Hala! Kusog mo sa balod. Suga oy. Ayan, sudad ko bang balod. Mura mamig karatiho na ning baluda. Relocate me. Ha? Oh. Pwede dito maligo pod. So let's go. We're going to relocate. We're going to find a safer place. Not so baluding. Yes. My gosh. Di man ikay mabatuhan sa una oh. Aning dapita. Hala na iga ano, gagamaog. Hindi pala. Basig na ilubitang. Tabi, tabi po. Maagi mi. Oh my gosh. Okay.
Bante. Ang dako kayo na. Dala, utag na ano nino. Krisha. Kaya Krisha. And me. Oh, ngayay. Ay, hana tang, picture tang, todo. May lighting. So, nami balon ng mango. Mango is like ayun na po. She's anuhan her energy. She's concentrating. Any moment now, she will release the power of the water. She needs more concentration. Silence, please. Ooh, yes, she can do it. Hindi na, tarawa na tawa. Wala naman, hindi naman. Iya po kayo nang i-concentrate. Concentrate pa na siya. Focus. Focus.
Oh. Oh. Naman na. Paliwanag ang video. Excuse me. Paghinay saya, mabulasot ka. Mabulasot kaya. Paghinay saya. May mga sinilas ate. Picture mo ka! Picture ate. Picture ito siya. Isa. 1, 2. Kanina na ako ng tubig yan. Basta dali na ko. Ha? Iyo. May phone pa. One, two, three. Ganda lang silupin. Ha? Ganda lang silupin. 1, 2, 3, go! Pag hila siya ka atras.
Yeah, 1, 2, 3. Sa. So yeah, Di ko. dili ra ka. Dala. So balod man. Kami ay uuwi na po. Trisha, paghinay. Trisha, paghinay. Hi. Yes. We're not gonna swim on that. So hari may maligo. Luya kayo. Wala pa dyan. Bisa no? Welcome to Kabakungan. So this is where we get our water many years back before everything's going on today. Before technology. Videographer. Yes, before technology, this is where we used to get water, like For for drinking, drinking, washing. for washing clothes, the dishes, any sort of use of water. This is where we get it. And it's still producing water. It's like a spring. Like there's every hole. You see that? And some of the holes you can get water for drinking. And some are not. So For drinking and for drinking, taking a bath, what else? Washing clothes, yeah. washing clothes. And yeah, we just wish that this will not stop giving water, providing water, or like producing water. Because this is where we go to. Like, you know, our water supply is not that constant. It's not regular. So yeah, we're just so thankful. The people here in the community, in our community, are thankful of this. So that is all for today's video. Bye bye. Thank you so much for watching. See you on the next one.